dubaraa kadhattanii kaatanii hamma lubbuun sabaatutti na kadhate irra deddeebi'ee na kadhannaan hin kenneefi isaayyuu immoo kadhattanii kaatanii argattaniitu haa ta'u malee immoo itti fayyadamtanii kaatanii immoo akkamitti gattu qoyi nama baay'ee natti fayyadame nama baay'ee akka amma kana na laaltu miti ijoolleen dhiirota garuu maaf akkas garaa jabaatu maaf gattu qoyi itti fayyadamtanii miti jallisuma keenya sana qaltaan እሺ አተው ከደተኒቱ አርገተኒቱ እትፈየደምተኒቱ አቺ ካተኒሞ ማፊ ቪዲዮ ባስቱ ወዮ ያውሮሞ ከሚንተ ቪዲዮን ከበወዩ አቶ መለጊዜ ወንታሪን ኩንተው ዶክተር አብይ የሰቱረኒ ፈደ ኢማን ምልከዛ አባ ፈደስ ዱ አባርሰ ወይ ማንደብ ሁሉ ከነገሰና ቪዲዮ ከነገር እንጂ ወይኔ ዶና ጋይስ ቪዲዮ ከነገር ነገር ጂዘ ጀያሉ ይሄቱ አርገንጅራ ጎታ ሄቱ አርገንጅራ ጎን ነገር ባቀናገር ጎታ ባቀናስ አርገን ቤት ጋዋቀኝ ሙጫን ጎን ፕሬስ ንጥፈካቴ ሸዋ ያወር ሙጫ ሸዋ ትበል ሙጫን በስመ አብ እኔ ማውጥ ራሴ ወንዴ ብዬ ይሄን ልጅ ቆባሳቴ ሎልቶተ ኩማ ኦሊቲን ከሎላቶሪ ጉርባንኪኛ ዲግኒኬ ካንቲ ሎላ ጅሩስ ዲጉመኬ ገሩ ኡመረትስ ጀግኑማ ሳዱኛ ከነረተ ገርሲሲ አባኮ ማባካንኮ ፋቻ ጎሮ ረከሴ አዶ ገራና ከሴ ኡመኒ ኬኛ ከከናት ወልቲ ገረገሊ ወልኛቹ ኬኛራ ዱአኑ ፎየቶሪ ዋን ከናና ጨማል ጀት ኦሮሞን ረተ ኡካሱ አርጉ ረጫል አያ ዱአ ወያ ቤታ ወሪ ኦባፋቴ ወሪ ዱአ ይኩን ኦባፋቴ በቃ ስላጨኔ ሲኮ ባፈቴ ጅራ ኡጋረ ብቻ ከሚቲ ነምኒ ኬኛ ወልቲ ገረገሊ ወልኛቹ ለንዳ ነጋቲ ሰበኮ ነጋቲ ዲኒ ኡመተ ነጋቱሩ ከነ ኛቹ ዳፋሙ መታጀርቲ አከር ገሲቲ ቢቱ ዳፋሙ መታጀር ቶርቤን ኩምባላን ኑቲ ፊዴ ከነ ቆፋሚ ቲክታከር ጉዳን ጃለተ ማኒፊ ነሞኒ ባየን ቲክታከር ከነ ከንጃለተ ነው ራድሽን መረቲ ደነስቴ ባየስ ጃለናም ገሩ አጼ ከናፎ ዲቢ ቀብዳ አከሚቲን ጫሊ አከሚቲን ጉርባና ዳጋው ዲዳይድ ጫሊ ሰኚ ዲራ ጫሊ ሰኚ ጉዳ ከንዱር ለሚን ከጄሴ ዲባቴ ቱፌን አራብኒ ገፈርሳን ገዲት ሳዋቲ ለካይ የሮ ያርገቱ ራዲዮን ሲ ዋዴ ቀወን ሲ ያካይ አማም ለሚ ከቲ ወሊ ገልቴ ዲዴ መነጉ ማለት ጣልማሃ ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ጀረመንቲ ብራ ጀረመን ቶርቤን ገሩ አከሚትስኒ ደማዝር ኡምኔ ደገለት በየነ ጋሚት ዱጋራ ብቻ ሽሮና ከሚትኛ ተተብረንዳ ሽሮ ምግብ አይደል በቃ አንተ አንገረኩት ይደካ ሽሮኛ ደምቤ ኩኒ ሶባ ሽሮ ማንከኛ ከሚተከን ሽሮኛ ተጅራ ታጅሩም ቤኮ ከናፊ ከናንግስ ከሰሙለት ሽሮኛ ተምንቀቡ ክቺፍቺፊ ልካን ክቺፍቺፊ ባለት ነምን ዳነውን ታቶ ማሊ ይረታተኒ ሙጆሊ ዱበራ ከደተኒ ካተኒ hamma lubbuun sabaatutti na kadhate irra deddeebi'ee na kadhannaan hin kenneefi gaafan kenneefi jedhu banee ilaalee hin taaneef natti fakkaata akkatti miilaa hama mataa na laale jechuudha ejaan taaneen na laale ija diimaadhaan na laale maaliif barbaachise akkas wal gochuun wama qaban irraa namaa kennani wama qaburraan sii kenneeme eessaan fida kan biraa maaf akkanatti nama laalta sanuyyuu immoo taaskii deemurraa birrii taaskiiti jedhee birrii 20 ofirka kaadhee 20 irraan 10 sii kenne wama qaban irraa qabaaf osoo hin taane wama qaburraan sii kenne jechuudha 20 seenatti fakkaata akkas banee ilaalee gaafa 10 ta'u katti na laale jechuudha ብሪ ኩዳ ብሪ ዲግዳም ለሰባሳቲ በጣም ሲንገሩ ማሊ ያደን ሰሙን ኬስ ዱማ አንሰሙ ኬ ከነ ዱጋራ ብቻ ዲቀሙ ቀበ ሰሙን ኬ ኩጀና እና ዲዴ ጅርቱ ዱጋራ ብቻ ዲዴ ጅርቱ ሰሙን ኬ ኩዋንቴ ዲራ በቃልቱ ሳዩ ሙከለተኒ ካተኒ አርገተኒቱ ሃቶ መሬ ሞት ፈየደምተኒ ካተኒ ሞ አከሚት ገቱ ቆይ nama baay'ee natti fayyadame nama baay'ee akka amma kana na laaltu miti hunduu natti fayyadame kee hiriyoota hedduun qaban ture taayimii sanatti namni na dawwalu baay'eedha goofas jabaadhu ati cimtuudha namni naan jedhu garuu gaafa cimni koosni dhibu namni akkuma namni sigala dadhabaadha namni nama foonii mataatee jirtutti dadhabda ani cimtuudha ofiin jechaan jiru wannan godhisin qabu uummata Oromoo na fayyadan baleen fayyanne garuummoo egaa kennaa waaqayyo silaata tokkoffaa kadhatanii argatanii achi kaatanii boo kadhatanii itti fayyadamtanii kaatanii immoo
Ijoolleen dhiirota garuu maaf akkas garaa jabaatu maaf gattu qoy itti fayyadamtanii miti. Jallisii bakkeenya sana qaltaan. Eshi haa ta'u kadhattaniittu argattaniittu itti fayyadamtaniittu achi kaatanii immoo maafi viidiyoo baastu akkasii yaaddanitti haasa'an jiru akkasii. Wayyoo yaa Oromoo akkamiin viidiyoon qaba wayyoo. Yaa Oromoo viidiyoon qaba. Viidiyoo takkaan qaba. Takkitti isaan illee mudhuma tanaa gadi hanga nama kun hanga biraatee miti. Hanga kana jee maaliin tamma. Manatti nafamu. Heerumaan dhabamu. Amma maqaan nabadamu. Mudhumaa gadi. Hanguma sani bakka biraatee miti. Takkuma ammaa isin hedduu miti. Amma kana jee maaliin ta guys. Nadiisa. Kanaaf jee maaliin ta manatti nafaa. خلاص قانياوي صفودا انتو فيديونا من سرا قباس نتشالو تان ما كان قسمتك موساني اولي موساني رغدو ادو ميتيجاتون تاكوما مدو ما غدي كونو انكما خانا ما سان غبراتي ميت وغا ربي كونو ويرا كو غباري يا بو ان كولا جراري وچو غبا جرا هانكما سان انكبا تبران كبو انكبا kadhatanii itti fayyadamtanii achi kaatanii viidiyoo baastanii ijoollee akkanaatti fuudhamanii jarraan bisaa jirtanu. አመት ሙሉ ፍቅረኛ እያለችው ነው ለካችኛውን አገባሻለሁ እያለ ስንት ጊዜ ሙሉ አንዴ ፓሪስ ነው እንግዲህ ማድረግልሽ ይላታል፣ አንዴ ማልዲቪስ ይላል፣ አንዴ ዛንዚባር እንሂድ እዛ ይሻላል ቀለብ ማድረግልሽ እያለ ከዛስ እሷ ሳታውቅ ሰርጉን ያየ ነው። በጣም ነው የሚገርምሽ ብታይ። በቃ ላይ አሁን እሷ አሁን የምትሰበረው ስብራት በቃ አይገርምሽም? በቃ እኔ እንጃ ስታሳዝን አንድ አመት ሙሉ በቃ ፍቅረኛ ላይ ላገባው ነው እያለች በጣም ነው የሚገርመው ብታይ። እኔ እንጃ ብቻ ወንድ ልጅ አዲስ ታይም የሚያደርገው ነገር ልክ ነው አይደለም እንዴ? በስመ አብ ወልድ እና በቃ አንድ አመት ሙሉ አብረው ሆነው ስንት ነገር አድርጎላት ምናምን ነገር ከዛ በኋላ ያው የሚያደርገውን ነገር ከዛ በኋላ በላው ላይ ነው ያገባው እና በቃ እላችኋለሁ በጣም ነው የሚገርመው። አረ በስመ አብ እኔ አሁን እኛ አሁን እናገባለን ብለን ማሰባለን ይሄን ይያለ እና እንደዚህ ነገር ማን ይሰማናል? አስቢው እንደው ለሰርጉ ቢጠራት እኮ ይሻል ነበር ከሰው ከመታይ ኖሩ አይሻልም? ይሻላል የምሬ ነው እንዴ አስቡ በላው ላይ ሳይው በጣም እሱ እኮ ነው ደግሞ በጣም ነው እኮ የሚገርመው። እሱ እኮ ነው በጣም ያናድደው ነገር አይሰራም እንጂ አረ በጣም ካይምሮ በላይ ሆነ ጊዜ ምን kadhatte kaate ergi kadhatte mo argatte kaate sati video baaste mucaan kun akkanaate maraate qobaa soo jalqab ijoolleen dhiiraatuun korii sin hojjetan dhugaa rabbicha shayxaannu yoo waa tokko sinirraa kan baru natti fakkaata. oduu baay'ee namoota harii naasisee tokkotu ba'ee jira. Elon Musk yookaan immoo abbaan kaampaanii Teslaa oduu tokko haasii jira. መረጃ ኤለን መስክ ኢትዮጵያ በጣም ደሃ ሀገር ነች ሲል እንደምትመለከቱትም ይሄንን ቲዩት አጋርቶታልም። ማጋት ዋዴ የተባለ ይሄ የምትመለከቱት ፖስትን ሼር ያደረገውና የስ ሲል የተስማማው የዓለማችን ቁጥር አንዱ ሀብታም ኤለን መስክ ኢትዮጵያ ኮሎናይዝ አልተደረገችም፣ ነገር ግን one of the poorest country in the continent ነች ሲል ገልጿል። ፖስቱ ላይ ታዲያ እንደተመለከትነው ከሆነ ኮሎናይዜሽንስ ሀገራትን ደሃ የሚያደርግ ቢሆንም ኢትዮጵያ ሀብታም መሆን ነበረባት። በአንጻሩ ደግሞ ቬትናም በፈረንሳይ ተገዝታለች፣ እንደዚሁም ለአመታት በጦርነት ማቃለይ፣ ነገር ግን አሁን ላይ ጽድት ባለ በኢኮኖሚ ብልጽግና ላይ ትገኛለች። ስለዚህ ኮሎኒያሊዝም ድሃ አያደርግም። ድሃ የሚያደርግ ቢሆን ኖሮ ኢትዮጵያ ሀብታም፣ ቬትናም ደግሞ ድሃ መሆን ነበረባቸው። ናይዘር ኢዝ ትሩ ሲል እንደምትመለከቱት ይሄን ፖስት አጋርቶ የስ ሲል የዓለማችን ቁጥር አንድ ሀብታሙ ተስማምቷል። አከስ ኢትዮጵያን ስለ ኮሎኒ ኬሰን ሴን ቱሬ ስለ ሀብታሚተው ቀብዲ ቱሬ ጀዴ ጅራ ኮሎኒን ዋቶኮ ቢዮታ ረቲ ዋቶኬቴ ቡአን ዮካን ሙጅጅራምን ንፊዱ እንጅሩ ጀሪዱ አቶ መለጊዜ ወንታሪን ኩንተው ዶክተር አብይ የሰቱራኒ ፈደ ኢማን ምልከዛ አባ ፈደስ ዱካናይ ፋቲፋከዛ
akkas Dr. Abiy achi turaniin salaataa turan wanta kun gizee ta'u Dr. Abiy salaataa turan waan kana immoo akka ittiin himne sanitti raajaa fi jedhee mucaa falamee kan dhaabbataa jiru kan oksijiniin itti kaa'amee kan deemaa jiru mucaa kanaan jiraataa jiru raajiidhaan nan fayyisa jedhee paastariin tokko gara waltajjii isaatti fidee akkanaa nu agarsiisee ture. Amma na dadhabsiisee akkana diilalleessu na godhe. Na dadhabsiisee akkana diilalleessu na godhe. Si dadhabsiisee si diilalleessu. Wambarii fidime maashinii kanaan qulleessi fudhattaa. Dheengaddaa kaasee jimaataa galgalaa Jimaataa kaastee. Maal siin jedhe manni yaalaa? Manni aortic valve keetu rakkoo qaba jedhanii opereeshinii taate malee sirrachuu hin danda'u jedhanii. Taayi. Eessitti operaasyoonii si godhu? Ani kan hin jiraadhu biyya alaadhaa. Eessa? Ameerikaa. Okay. Achitti ilaalameera waggaa fuulduraa isaan akkas naan jedhanii sodaadhee dhiisee dheengaddasii akkasuma naan jedhani. As gastii qabadhee. Okay. Ofirraa baasee amma. No. Yeah. Remove. Deeme filaali. Would unable to support himself up before the administration without this machine. But now calling you to join in. Haatsa umalee mucaan kun ergii mana galee yookaan ergii bakka sanaa ba'een booda lubbuun isaa keessaa baatee jirti. Attuunii fi raajii sobduu raajii cabarbaarii raajii masarat taayee iffayyita jechuun akkuma amala isaanii kaleecha baranii gulukoosii irraa baasuudhaan kunoo obboleessi kun du'aasaa argameera jechuudha. Gaafa nuti kaleechuma zayitii gurguran bishaan gurguran waldaa kiristaanaa keessa dhaabbatanii Yesuus siree baadhaa deemaa isaan gastaa wasii qabsiisanii kiristaanummaa keenya gadi buusanii atanii maarrabiyaa dhayyeessarraa gaafa. Namoonni kanaan booda waan baay'ee irratti haasa'aa jiru namichi kun akka inni waan hin taane godhi bal'inaan irratti dubbatamaa jira haa ta'u malee waa'ee amantii keessa hin gallu garuu akka kanaatti wanta kana bareechinee ilaaluu qabna seensitiifiidha wanta kana kun rabbiin fayyisuu ni danda'a garuu immoo sababa godhee jira sababa deemtanii akkasin akka mattanu godhee jira sababa isaatti fayyadamuun keenya dirqa uummanni kun gizeen ni gamaaf gamana dhaabbatee wal ajjeesuu laaluu caala wanti nama boosisu wanti nama gaddisiisu wanti mataa nama cabsu hin jiru. Mucaan kun isinitti fakkaatee shawaadha bar mucaa shawaati bar mucaan kun. Lak shawam jimma mucaa jimmaati bar mucaa Arsii kan Wallaggaati mucaan kun rabbi qalliidha garuu mucaan kun si goota keessatti hirmaachuu qaba dhugaadha maanni gootummaan akkasii kophaa kee nama 50tti fidda bannaati osoo boombii sitti darbatanii osoo xiyyiitiin luka ilatti si harcaatu utuu asiin si dabartuu sachi si dabartuutti fidda bannaati baay'een isaanii garuu agarteetta nama soddoma maal ta'uu barra ijo mucaan kun keenya moo kan saaniiti maal keenya moo kan saaniiti mucaan kun goota caalu akkas ture viidiyoochis kana fakkaata wanta kaan nanu teela ilaala bombi kate duela Allah me fufa Kana Rusia taroke Qubaasaa obboleessa isaa wajjin walajjiisaa ture. Qubaasaa ture. Obbolootiin isaa immoo 30-40 ol ta'u. Gurbaan kun qubaasaa jaraa wajjin wal lolaa ture. Haati jara kana deessee garuu as teessee boossi. Akkamitti uummanni keenya walajjiisa? Goota haadha keetii haadha bakka algaa gubbaatti illee bakka dhiirri du'etti duute haadha gandummaadhaan hin jedhee malee bakka mucaa kun itti dhalate nan barbaada nama eessaa akka ta'e shawaan Wallagga moo Jimma Arsii moo Gujii
Oromoo kutaa kudha tokko keessa eessa akka ta'e gandummaa naan jedhu eessa akka ta'e baruu barbaada. Keessa naa barreessaa. Boo barbaade gandummaadha jedha fuutuu haadha. Goota mucaan. Mootummaan maatii isaa gargaaruu qaba. Akka storii wal gaafataniiru wal ajjeesanii jiru. Gootni akka kana garuu itu nama nu nyaachuudhaaf karoorfatu tokko taaneetti tujara sanaanitti wallollee bu'aan ofiin nu beeka. Jibisa kan Oromoo saamu kan Oromoo nyaatu kan Oromoo cabsu kan Oromoo diigu kan Oromoo nyaatu kan Oromoo saamu kan Oromoo laalu kan Oromoo nyaatu kan Oromoo saamu kan Oromoo nyaatu wala shachib. Jimmitee Jimmaa moo maal jedhama? Xabaaka kana isa ijoollee Jimmaatu taphatu miti. Waanti jaallatanii bareessuu keessan akka inni. Haa ta'u malee waraana manuu agarre kun naannoo Arsii keessatti kan inni gaggeeffamaa turedha. Waraana Arsii keessatti immoo uummattoota kiristaanaa irratti balaawwan ga'een namoonni kiristaanaa namoonni baay'een akka jaree du'anii dhageenye turre. Waraana sana irratti kan ajjeese eenyuun jedhamnaan shaniidha wanti jedhamee haasa'amu bal'inaan jira. Gara biraatiin immoo uummata musliimaa jedhanii immoo walitti qabsiisanii waan hin taane kan haasa'an namoonni baay'een jiru. Uummata keenya wal nyaachisanii biyya wal nyaachisanii adda addan ol godhanii Oromiyaa nagaadhaan beekamtu biyya ibiddaa godhanii addunyaadhaaf mul'isuudhaaf hojjeerjaaran hojjetan hin jiru. Garuu haa ta'u malee ዶክተር አብይ ዋን ከነረት ዱፋን ሞ አሁን በደረሰኝ መረጃ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በአርሲ ዞን በንጹሃን ላይ በደረሰው ጥቃት የተሰማቸውን ጥልቅ ሐዘን ገልጸዋል። የጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት በወቅታዊ ጉዳዩ ዙሪያ በሰጠው መግለጫ መሰረት በኦነግ ሸኔ አማጽያን በንጹሃን ዜጎች ላይ በተለይም በሃይማኖት ተቋማት ውስጥ ኢላማ ተደርገው የተፈጸሙ ጥቃቶችን ተከትሎ የቤተሰብና የወዳጆቻቸውን ሕይወት ላጡ የአካል ጉዳት ለደረሰባቸውና የቤት ንብረታቸው ለወደመባቸው በአርሲ ዞን ለሚገኙ ዜጎች ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በኢትዮጵያ መንግስት ስም የተሰማቸውን ጥልቅ ሐዘን ገልጸዋል። ከዛም ባለፈ መንግስት ብሔራዊና ሃይማኖታዊ ክፍፍልን ለመዝራት የኃይል ጥቃትን እንደ መሳሪያ የሚጠቀሙ አካላት በሙሉ በግልጽ ሊወገዙ እንደሚገባም አሳስቧል። በዚህ የመንግስት መግለጫና በአርሲ ወቅታዊ ሁኔታ ላይ የናንተ አስተያየት ምንድነው? ኮሜንት ላይ አጋሩኝ። አከሲ ገደሳን ተደጋሚ ኢብሳኒ ጅሩ ኑስ ገደባየቱ ነው ተደጋሚ ማን ከኛ ካንዶ አጅሩ ሱመቱ መኪኛ አመንቲ ዳፍ ጀዲ namni tokko duun qaba amantii barbaade hordofuunsa mirga isaati yoo barbaade mukatti amanu yoo barbaade waa tokkotti namaniin akka barbaade haa ta'u jireenyi isaa eegamuu fi qaba. Digdami afur. Eshi. Waa tokko fa. Sadi. Eshi. Kunini gaai. Eshi. Kunini haai na fakkaat. Eshi. Atiin lama. Haai. Shan. Duwa. Sapa. Targaa kana naa qabadha na fixeera. Mee shufeerii waam na fixeera. Wai nu bianu le. Biri mee kana fixeera siyaatan. Mee kasi fixeera. Birishanii yaala agbaabii narraa furan. Birishanii jechuun kun furuun adiin tafaanna jigee ila ofiin mul'isu. Furuu adiin tafaanna jigee fuudhee isaan dammoo birishanii muluu nagelaa furatan. Ishii birishanii muluu nagelaa furatanii yennaani ammaan jedhaan. Akka jitaatu iyyuu hin jiru. Anini birishanii furuu adiin tafaanna jigee hin fuudhu. Achi isaan dammoo kadhisanii birii akkanaan akka hin jedhanii narraa fuudhan. Kanatu garaas nyaateera jechuudha. Birishanii akkamiin fuudheera beektaa? Akkamiin fuudheera shii? Furuu adii tafaanjissee Furuu adii tafaanjissee fuudheera. Inni dammoo birishanii cadhisee narraa fudhate. Ati maal irraa naa fuutaa birishanii? An birishanii kun furuu adii dhakaa baadhadhee furuu adii tafaanjissee fuudheera. Isaan dammoo cadhisanii narraa fudhate. Walla irraasi muna bakka ati irraa naafuta walla oduu baay'ee nama ajaa'ibsu orota turbii kana keessatti wanti nu dhagaan jiru haa ta'u malee yeroo kana keessatti immoo warri abbaa manaasii warri ሰራተኛ wajjin abbaa manaasii akkasiin qabdee dhageessanii jirtu. አየው በቃ መጋረጃው በጣም ወንፊት ነው ስስ ነው ባሽ ሲጀመር ሆን ብዬ አዘጋጅቼዋለሁ የውስጡን አስሬዋለሁ ከዛ በወንፊቱ ብቻ ነው ያለው መጋረጃ በደንብ ይታያልና አየሁት በቃ ማየት ያለብኝን ነገር አየሁን እየተንቀጠቀጥኩኝ መቆም ማቅቶኛል ሄጄ ተሸፋፍኜ ብርድ ልብስ ለብሼ ለመተኛት ሞከርኩኝ ለካ እኔ ተመልሼ ሲተኛ የሆነ እንዳልተኞ ተጠራጠረ መሰለኝ ምን ያደርጋል ተነስቶ ወዱ አረገና ውሃ ቤት ውስጥ እናስገባለን ታጥቦ ምናምን በቃ ሰላት ለመስገድ ሞከረ ካና ምናምኑ ማለት ነው ይሰገዳል ለሊት ለምባው በሰግዶ በቃ ዱዓ ሊያደርግ ከዛ ሰገደና እኔ ጋር መጣ ውሃ ይዞ መጣ እዚህ ላይ ውሃ ፋቲያ እናረጋለን እንደ ጸበል ማለት ነው
እዚህ ላይ በጣም አሞኛልና ፋቲ ያቀርልኝ እዚህ ላይ ትፊልኝ አለ። የዛኔ ራሴ መቆጣጠር አቃት አልቻልኩም። የሚሰራብኝን ድራማ አይተሻል እንዳልጠራጠር ወይ ደግሞ ማየት አለማየቴን እርግጠኛ ለመሆን ማለት ያቺን ድራማ ይሰራት አይታኛለች አላየችም የሚሉኝ። ከዛ ሌላ ጊዜ አመመኝ ስላይ በጣም ነው የምደነግጠው። በቃ በጣም አመሙ። በቃ ምንድነው እኔ በቃ ማስበው ስለ ህይወታችን ነው ገባሽ? እና ሲያሞ በጣም ነው የምጨነቀው። እንደዛ ያቀኛል። ይዞ መጣው ውሃ ይዞ መጣው እዚህ ላይ ዱአ አድርግልኝ አለ። ጸልይልኝ እዚህ ላይ ማለቱ ነው። እና ከዛ ውሃውን ተቀብዬ ፊቱ ላይ እንደደፉት ከዛ የተናገርኩትን የተሳደብኩትን ስድብ አልነግርሽም። በቃ ውስጤ ላይ ያለውን ነገር ሁሉ ነው የተናገርኩት የምትናገሪው ነገር። ከዛ ደንግጦ ወጣ ምንም ሳይለብስ በቃ እንደዛው ብርድ ልብስ ምንም ጃኬት ማልረም ገለታ ወጣ ከግቢ ሲወጣልኝ መነመነው አይ አይደለም ሰግዷል እያልኩሽ ኦኬ ከዛ ወጣ በር ከፍተው ሲወጣ በሩን ከውስጥ ቆለፍኩ። ከዛ በቃ ልጅቷን ምጎዳት አለች ቤት ተኝታለች። ምን አለች? ከዛ ምንድነው የተፈጠረው? እና ቅድም እንዳየሽው ቪዲዮ ላይ ምንድነው የሆነው ነገር? ኦኬ አቀርጻሻት ንገረኝ። ከዛ በቃ እንግዲህ ካየሽ አይቀር ልንገርሽ አለች። ምንድነው እሺ የምትነግሪኝ? በቃ ውሸት በሆነ እያልኩ ነው እኔ አምሮንም እያመንኩ አይደለም ያ አሞኛል ብዬ ራሴን ማሳመን ፈልጌ ነበር በሰዓቱ። ከዛ በቃ አንቺ እኮ ምን የምታውቂው ነገር የለም እንደሰማሹ ማለት ነው። አንቺ የምታውቂው ነገር የለም እኛ የጀመርነው ጾም ውስጥ ነው። ጾም ውስጥ እንዴት ምናምን ስላል አንቺ ክትትል ሄደሽ ነበረ እርግዝና ቼክ አፕ ነበረኝ እኔ ክትትል ሄጄ በሄድኩበት እቺ የ2 ዓመቷ ልጅ ጡጦ ተጠባለች። ከዛ አልጋ ላይ ተኝታ እሱ ደግሞ ከውጭ መጥቶ እኔ ክትትል እንደሄድኩ ያውቃል። ደውዬ ነው ተነጋግረናል በስልክ። ያን ሰዓት እኔ ክትትል እንደሄድኩ ስለሚያውቅ ወደ ቤት መጣ ሆን ብሎ ማለት ነው። ከዛ እሱ ሲመጣ አልጋ ላይ ትንሿ ልጅ ተኝታለች። ከዛ ልጅቷን ነይ ጡጦ ስጫት ብሎ ይጠራታል ሰራተኛዋን ማለት ነው። ከዛ እንግዲህ ጡጦ ልሰጣት ለህፃኗ ጡጦ ለመስጠት በመጣውበት ሰዓት ነው ይዞ ይሄንን ነገር ያደረሰብኝ። ከዛ በኋላ ደግሞ አንዴ የሆነ ነገር ሆኗል። ላንቺም ከነገርኩሽ ትዳርሽም ማፍረስ ነው የኔ ህይወት አንዴ ተበላሽቷል ብዬ ነው አንቺንም አርሼ በቃ ወጣ በላከሲ ፈይዶር ቤከነ ከሰት ዳገኘ ጅራ ወባየ ዳገኘ ጅራ ዘሩን ይረታተን ያከ ከነቱ ወረቀብደኑ ዋንንታኔ ከሰገልተኑ ረቢኒ ሷነከ ከና ዱጋረ ብቻ ቂጣተ ጉዳ ቀብዱ ጀራፍ ከናጎ ከሰቱም ጀቲናማ ሙስሊም አመንታ ሙስሊማቲን ሞንተ ከና ባዬ ኦርካል ገቲ ከነቴ ጀናን ኦፌግኒ ነመስ ኤግኒ ማቲ ከኘስ ከን ኤግኑ ሃትሶ እንጀራ ሰገንታ አራፍ ቀበኒ ከነፈ ሰገንታ አብራተ ሞርት ኦሩት አኒ አንሱት አቲ ኤኙን ኮመንት ሸት በስቃ ጀረመ ይወና ጅንትርተን